Namani breaking news amwe ka yene diala kon len karwaina gwasame. Akan kono niam ka joban len gwasame gore jano yen biya channel biya jo gor biya subscribe ka biya notification bell biya jo twan. Mate kere pon mishi bare be shamala shibe ka ye. Lar bu kon len akur mje to inere shu ko jandang rid baro shiglu tenere kur mo dor chal ke tere keka agwani machituk del dangro shike nyen ka kormedi michito wana kula we ka Victor dunga spele ayo gwad me chana michito gwad me chana jelinkel duno jenshu ja puro jeno bishana bija support we subscribe twanya and button and armo twanya and subscribe button obe kuli nyoda gwan ku channel ku support report me men bana link chala do ne at least ne de jandang red barrow shike liu chakanak kurm jito kam dor dangro kogi kan mishale yare kan te ga dor shal ga tere ka kan te ka central equatorial state anu ne mi kan te kan ga kwar chirmene nen turnamo dung deputy governor Polino Lukudu obede chala do ne shi koji village chajawang gwadran te nate ten yan gwadan ko kor ko tok ten ko to ga changa jok like a Wednesday morning. Chajo kwenekan. Chikana gorno ne at least 27 people have been killed following deadly fighting between the Kogi and Yari communities in Terekeka County, Central Equatoria. Deputy Governor Polino Lukudu Obede say Kogi village was completely burned, with both communities now displaced after the violence erupted early Wednesday morning. State authorities say security forces have intervened and efforts are underway to calm tension and support affected families. Kura memi to ene wane anagjo del mai kona. Kan kura to ore ka sos dan kura badge mi tok duel che wonya kan tok duel do dien ane tu ngwan la ken liu. Yemen chiane nan ta ke tere ka kanti kan tok duel dang ro tin kona chinyen. Chine dang ro chi kari already. Ne dang ro they are gone. Just watch ko yoi sos dan tukan. Man kule lari ga lungo kan kwarmit kan ka juba tele melet kena. Gwasa me chene rungwan chaka joch na me mele roda. Muguya na me akur milal ke kirm yadi katet kanere ko na nyeng gwata mo ajan kirm yadi kut kamo. Okay? Ajan kut kamo ka terkeka ajan kuji ko toria. Dor ka kando dangro de ti sikan mat ke kirm yadi. So sikan dor rodian jogo no yana ene to kwa ga gorbe gorin mat ka kon ko bika kon kula tiang ka chang kuin kwarmendit. Chidoro kelga kando dangro ti dong yare ki kogi chelok ko ken yare tribe ken kogi tribe ken yento gwani mo shiliam di chatwa ka jibona shagalat jibona wan ka bane ni jo ilu ken yandang red baro mugi kona me chere mana lat ke nuer wew nuer yuni ner kona sham kan nuere sham garim nuere kamer ken ke kirmi yadi de jan mishit kamnen yana me anta me de ko lariye one kon ga jeno en kum kirmi yadi te fail o jan kudana mi na ya ko ana be gunyo dong che victory che jawin chum ta mi ko to kam do dang ro de ti liam di che to chere mana le da ka kon ne ko ne chal nuere nyen kon ke tet no nyen kon ka murle nyen kon ka ber kane de to ke jitara ya ga kir ajem le ro dan tare wichi mi na mi ko biya ko te ngai merong biya nga jeno kumadan kon yes fela yo ko no gwa tele korek ajen dan de yen ngana mo ken nyam mo kon ben ko kumes fela ayo chikan wal ga ki gana kap chikan kap ka sha ga de ay yor jok ya ga jo chikan ne de chal ga ti yes SPDF victory to SPLAIO victory to Viva Dr. Machar kan jikwar diala kon tin ngat ke supporter dial kon ngat ke dak machar no bala kwar kan dial share na jeno kir ba dil woch wi kwam teten jan acha jan wi kwam ka tele mele de tele development tele de
to go dong de na ko nyam ke je anta ma jen che boy ko lo jen de kuin kwar de jalat en kuin kwar ma ba le de lat ke je ron kin dang ro jen dang ro ba ke le me jen cha je belat ko te to ngwan long to kare le ke ma nyam bu kwara na dak ma char ba kon barare te jen na ko lo wa nyam ben ra te jen dak ma char jen bu ku le la mal ba ben mu te cha bara dak ma char en ju ba na mo ba dak teram bedeten na me da la jen report dan de ko ling ban nyo je ke report dan